kandi kuramya Imana ntago ari uguperforminga. Kuramya Imana woshpaze gusa no kuramya Imana. Amen. Ntaho twaje guperforminga tuzamure. Hallelujah. Kandi irindi tangazo, uyu niwe mwataka mukuru muri iki gihugu. Umuntu utazishigikira mugenzi we agende kabisa, uzamushigikirana. Amasezerano yose uko Imana yatangawe yakomejwe n'amaraso y'umwami wacu Yesu. Isi nizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo mahoro. Yesu ni muzima. Isi we, isi nizavaho, ijuru rikavaho, uwizera azabona ayo masezerano. Umwijima umuzira twizere Mana yanjye, hasigaye umwanya muto izuba rikarasa. Umwijima umuzira twizere Mana, hasigaye izuba rikarasa. Hasigaye umwanya muto izuba rikarasa. Turi kuririmba intsinzi, intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Intsinzi we, intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Intsinzi, intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Intsinzi intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe yazutse intsinzi ya Yesu. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe niba gusa intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Intsinzi bana b'Imana, intsinzi bwoko bw'Imana, muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Turaririmba intsinzi y'umwami twicaye, nta nubwo bamugira. Yewe we, indirimbo y'igihugu bayiririmba bahagaze. Basabe ababyeyi banjye, twubahe uyu mwami wacu, duhaguruke. Umuntu wese aho yicaye ahaguruke n'amaguru yombi, kandi ahaguruke mu bwami. None turangiza tube nk'abakora batya rw'intsinzi. Tuzamura amaboko, tuyazane muri uruhande, tuyajyanira rimwe muri uruhande. Twagiye intsinzi
aho Yesu zamura amaboko yewe w'inyuma wowe zamura itsinzi kibango komereza duhagaze turirimbe yego iki gitero muze turirimbe intsinzi ya Yesu intsinzi bana b'Imana intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe intsinzi bana b'Imana intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe Muze turirimbe intsinzi ya Yesu intsinzi bana b'Imana intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe intsinzi ya Yesu intsinzi bana b'Imana intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe intsinzi ya Yesu intsinzi bana b'Imana Goroba unaniwe bagufashe hata kurikizwa amategeko igesemane waronaniwe wariko byari ngombwa ngufe byari ngombwa ko nshobora ivyo vyose warabiretse kugira ngo uncungure niba hari umugabo warenganye kubwanje Yesu yararenganye amakuru bamuciriye urubanza n'abacamanza batatu kandi baragombaga kuba 23 ivyo vyose warabiretse kugira ngo uncungure yarabiretse kugira ngo uncungure intsinzi bana b'Imana intsinzi bwoko bw'Imana muze turirimbe intsinzi ya Yesu. Umuyobozi wa gahunda yifashe kuriya nyine Imana y'umugisha yego Sherine nawe gatura mwataka biliukuli yekefa yekatuma yesakafa samura Yesu niwe mukiza w'abantu Inuwa Yesu niwe mukiza w'abantu Inuwa Yesu Inuwa Baba niwe mukiza w'abantu nizukuri Mana y'imbabazi
niyo yatanze Yesu ngo apfe. zamura Yesu we, Zamura Yesu niwe mukiza w'abantu. haleluya, Amen. Sherin ko ndagendera ku isaha yego ndaregeye mu isaha. Amen. uyu munsi ndaregeye nje hamwe n'isaha. Bwana sifiwe. Amateraniro n'isaha biri kumwe. badusize twaraye mu gitaramo nituririmba nabi mwihangane tago muvandimwe habuze ntago twaje guperforminga pi iyi si concert ariko turashima Imana. Je ndashima Imana ku giti cyanjye, shimira n'abayobozi babonye ko turabo kwizerwa kadutiza agatuti. Imana ibamugisha yego turabashimiye cyane kubona icyizere uri umuntu ku rugero rwanje kuvuga ngo mu mpibaga ingana gutya ngira icyo mbabwira ku myaka yanjye biragoye. Mu gihe cya kera nta mugore wundi wahagararaga ku gatuti babaga iriya. Niyo mpamvu ndashobora gutinya kuvuga icyo namenye. Niyo mpamvu ndashobora gutinya kuvuga amaraso ya Yesu Kristo kuko navuye iriya nakiriye agakiza. Munyanganire bari badusije hejuru ariko ndarema indirimbo iri ku mutima ivuga ngo Kristo niwe korotwumve. Kristo niwe Cristo
niva mutima ayizanjye mfite ubuhamya bw'igendera turimba cyane irindi rimwe gusa bwigende zaburi ndiri siya Dawidi ayiwe zaburi uririmba siya bene Asafwe niva mutima ayizanjye mfite ubuhamya bwigende zaburi ndirimba siya zaburi ndirimba siya bene niva mutima mfite ubuhamya amemelanga pomengo amemelanga bututu na pesa ngawapi sekelea yesengo musuka na Yesu na kusuka wapi sekelea yesengo nami musuka na Yesu na kusuka wapi boya kutalaye asala bomoye kolo Yesu alongolinga sondi Masia Yesu akabelinga bomoye boya kotalaye asala bomoye kolo Yesu alongolinga sole Masia Yesu akabelinga bomoye boya kotalaye asala bomoye kolo Yesu alongolinga sole Masia Yesu akabelinga bomoye shuranga sebenia ya panike tugiye kubyinira Imana Frank nahaguruka curange siko ihangane data tugiye kubyinira Imana mu mwanya muto siko zano bariza gahunda cyane ihangane amemelanga pomengo alongolanga batutu na pesa ngayelonga sekelea yesengo nami musuka na Yesu na kusuka wapi sekelea yesengo musuka na Yesu na kusuka wapi boya kotalaye asala bomoye kolo Yesu alongolinga sole Masia Yesu akabelinga bomoye boya kotalaye asala bomoye kolo Yesu alongolinga sole Masia Yesu akabelinga bomoye boya kotalaye asala bomoye kolo Yesu alongolinga sole Masia Yesu akabelinga bomoye boya kotalaye bomoye asala bomoye kolo Yesu alongolinga sole Masia Yesu akabelinga bomoye tujya kubyina siko tujya kubyinira Imana sibyo shaka kumumva uri ready tubyinira Imana are you ready 1 2 hey boy binana yo
One, two. Baby. Mungina tubyinire Imana. One, two. Alongolinga soniye. Ayaya. Masia Yesu akabelinga bomoye. Nimuse murebe. Afite ubuzima. Yesu yankuyeho isoni. Yesu yamaye ubuzima. Nimuze murebe. Afite ubuzima. Nami Yesu yankuyeho isoni. Yesu yamaye ubuzima. mukomera abaririmbyi amashi, mukomera abaririmbyi amashi menshi. Imana ibahereza umugisha bene data. Bwana sifiwe sana. Praise God. Tugeze mu wundi mwanya mwiza. We have reached another wonderful time. Turi hafi kumva ijambo ry'Imana. We are about to listen to the word of God. Ariko tutarumva ijambo ry'Imana, But before we do that, dufite bene data bavuye Swede b'abashitsi. Mwese the pastors muze hano mutuyobore mu mukunga, would request you to come and lead us in the muturirimbire umukunga. Muze abantu bo muri Swede Everybody mutuyobore mu mukunga, natwe abasangwa us in the tubyine dance, so we can also kugira dance, ngo tubone kumva ijambo ry'Imana. so we can listen to the word of God. Amen. Amen. reka abandi batambuke kugira ngo umwanya wacu waduhaye tuzaze umusaruro tunezerwa Imana. We're going to try to be first. Haleluya. Hallelujah. Turarimo indirimbo tutari pesa ariko turahuza amajwi kandi tunezeza Imana. We are going to sing and dance. Haleluya. Hallelujah. Curanga. narabohowe nageze Gorigota ku musaraba, ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye narababariwe mpinduka musha. narabohowe nageze Gorigota ku musaraba, ibyaha byanjye n'ibicumuro byanjye narababariwe mpinduka musha. narabohowe. Aka karirimbo kuva ejo kandimwe ukuntu kaguma kuncenge naturangiza dutambira Imana. narabohowe nageze Gorigota ku musaraba, ibyaha byanje n'ibicumuro byanje narababariwe mpinduka musha we. narabohowe nageze Gorigota ku musaraba, ibyaha byanje n'ibicumuro byanje narabohowe mpinduka musha we. narabohowe nageze Gorigota ku musaraba weyo, ibyaha byanje n'ibicumuro byanje inshuti yanje we mpinduka musha weyo. narabohowe nje ubwanjye narabohowe nageze Gorigota ku musaraba weyo, ibyaha byanje n'ibicumuro byanje byose Yesu wanje
yarabikuyeho ku musaraba we. Nshuti yemwe bakundwa, nimwumve amaherezo, icyaha n'ukurimbuka. Nshuti yemwe bakundwa mwe, nimwumve icyaha n'ukurimbuka. icyaha baragifashe baracambika baragisiga, bacicaza ku ntebe y'icubahiro mu rusengero, barakigaburira ubu kiravyibushe kirahaze we, bagiha ijambo kiravuga ubu n'imfura muri bene iyo miryango. Duhe Imana icubahiro cyane. Haleluya, haleluya. Muturirimbire umukunga indirimbo mwebwe mushoboye izi niza kera, hanyuma dutambire umva fura, tugiye gutamba dutambire hejuru hirya aho twagazeje saa 10 tugeze. Ngani mukomeze. Haleluya. Reka dufatanye dutambire Imana. Mwebwe mwicare mugumi yongiyo ntimuze ha. Iki ni cyabashitsi. Mugumi yongiyo. Shingiro ry'umunezero w'iteka, nta wundi mugisha wo kwira turetse Kristo. Niwe shingiro ry'umunezero w'iteka, nta wundi mugisha wo kwira turetse Kristo. Niwe shingiro ry'umunezero w'iteka, nta wundi mugisha wo kwira turetse niwe. Niwe shingiro ry'umunezero w'iteka, nta wundi mugisha wo kwira turetse niwe. Niwe shingiro ry'umunezero w'iteka we, nta wundi mugisha wo kwira turetse niwe. Niwe shingiro ry'umunezero w'iteka, nta wundi mugisha wo kwira turetse niwe. Niwe shingiro ry'umunezero w'iteka, nta wundi mugisha wo kwira turetse niwe. Niwe shingiro ry'umunezero w'iteka, nta wundi mugisha wo kwira turetse nta wundi mugisha wo kwira turetse nta wundi mugisha wo kwira turetse niwe. Niwe shingiro ry'umunezero w'iteka, nta wundi mugisha wo kwira turetse Kristo.
Haleluya. naza kumesa Bwana sifiwe. Duhasimane icyubahiro. Duhasimane icyubahiro. Haleluya. Isafura isi. Noneho n'abahano mwese.
Mwicare. Bwana asifiwe. Hata usiyafanye hayo yote, bado nitaamini. Waweza tuma neno na uzima libadilishe yote. Lazima nichue. Bwana asifiwe. Amen. Ko turagira ngo twumve umuvuga butumwa. Ariko ababacu mukeneye ngo Frank ariko nawe nono ese ni hari ahantu hayakora. Kariya gafirimbi wakamenye ryari fura. Ako gafirimbi karimwo wakamenye ryari. Naki giterane Ni practice. Guy, itsa twumve ugakoreho gire twumve. Ugakoreho twumve. Mumanuke. Takibazo. Takiza gisakuriza ikindi. Tanga haleluya. Tanga haleluya. Muzamuri biganza. Tanga haleluya. Twaje gutangaza Pasaka ko Kristo ari ubuzima kandi ari ubugingo hano. Mugire icyo musigira muri Pasaka. Mwizina rya Yesu. Dupira ubusayeme. Hari byo twazanye dukuye Swede, hari byo wazanye aho uvuye. Ariko iyi Pasaka igira icyo kuremera. Tuzamura ibiganza duheze Imana icubahiro. Haleluya! Haleluya! Twongere tuzamure yeme. Twongere tuzamure n'abari inyuma muzamure tubengishima Imana. Haleluya! 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 Amen. Seru ngwino utange haleluya na. Seru go nawe naza tange haleluya. Duheze Imana icubahiro. Yego. Ahimbaza umwami w'amahoro. Mwizina rya Yesu Kristo mwana. Duheze Imana icubahiro. Haleluya Yesu. Ni data ni rurema ni Imana. Aho. Duheze Imana icubahiro. Haleluya! Haleluya! Bwana asifiwe. Umushumba araza kuduheza kandi gasimba kagufi. Aho. Kugira ngo tubashe gutabara abantu. Iyo turi hano abwa ari siporo. Oya. Unze kwivugira hirya ntuye. Aho. Kababwira ngo amateraniro yose atari mu ibyishimo, tabe muntu kumva ijwi ry'Imana rikuganiriza mu mutima, cyangwa se ukaba ufite impano zo kwerekwa ibyo. Iyo ayo materaniro atariho ibi biba bisa nkaho ari ibindi bintu ni kimwe n'ibindi birori bisanzwe aha hepfo. Lazima nicubahiro. Bwana asifiwe. Tukagende. Dutarame hari abantu bariko baratabagwa. Aho. Hari Imana ihayivuga. Yego. Imana kiravuga wewe uri mu kurota ukabona krokodile niki hari. Ingona. Ukabona ingona kiraje kugufata. Aho.
warangiza harimo n'ibindi byinshi kandi bizabivugwa byose aha ngaha kuri mutandao bana sefiwe Asifiwe sana. iyo twatuzi hano hari gahunda abantu ariko barakira kubera iki kubera umukunga n'ibitangaza by'Imana hano hantu biciye mu ijambo gusenga kuririmba tugomba twazimana icyo haleluya haleluya Hallelujah. nijoro nababwiye ngo amateraniro adafite icyo yangiriza ntaca maze twokinga tugasohoka tukaja kuryama ugomba kuzutara amakaka ibintu tuzibwiriza iwawe mu muryango wawe mu bavandimwe mu gihugu mu itorero hari ibintu bigomba kuza bisenyuka ufite Imana twataramiye Imana muti mwo bihabwa je ariko nabihawe bese Imana icyubahiro haleluya haleluya titwogera mu mazu yanyu mwese ariko iyo turahanga twatwaye dusenga tugahudumiya uza wegera abantu bakore mu mutwe kugira ngo wumve kuruhuka ariko bamombashiye duheze Imana icyubahiro haleluya oya reko yatangara agiye gutanga haleluya ariko arayitangira muri ritangazo ry'umwuka ugiye gutanga haleluya mu mbaraga hari umwuka w'ikirere waje muri iki kirere cya Norvege kandi uwo mwuka wamaze kumenya ikizakoreka muri iki gihugu ni umwuka wo kuzana amacakubiri mu ngo no gutandukana kw'ingo uwo mwuka urahari nakomeje kuwubona kuva kare none ga turawusengera mwene data aravuze ngo ahawe kuvuga ko tugomba gutarama hakagira ibyibwiriza uwo mwuka turawukumira mu ngo z'abakristo kandi ubwo hari abo imitima ibwiye ko bihari hari abo imitima ibwiye ko bihari hari uwo n'uw'Imana ikijije amarira yaramaze iminsi arira ndaza kumusanga mubwire yaramaze iminsi afite amarira n'agahinda kenshi maze iminsi mbibona ariko ngatinya kubimubwira nasenze Imana ndavuga ngo nzajya mu giterane Oslo Imana izamumpa ndaza kumusanga mubwire Imana irambwiye ngo amarira amaze iminsi arira ifashe mushwara nziza y'umweru muhanaguye ngwiramuhanaguye ategura ituro ry'ishimwe ashima Imana ko imuremeye amashimwe niba hari ikintu gikomeye ni ukwizera iby'Imana ivugiye aha hantu mu materaniro y'abera harimo abapasiteri harimo abayumbe abapasiteri bambaye karuvati ndakubwiye sinahagarara hano ngo mvuge ngo Imana iravuze itavuze aya marira arahagaze deze aujourd'hui uyu munsi aka kanya arahagaze utwo tubiri niryo tangazo papa barikiwe imba roho yangu umebarikiwa imba we roho yangu we tanga haleluya haleluya Hallelujah. Hallelujah. aravuze ngo dusengere ingo ziriho muri iki gihe n'ibibazo bihari ndagira mvuga akantu gatoya ngende umushitsi hano ariko timugakerense ubuntu mufite muri iki gihugu Yego. Jewe nageze hano ndanezerwa ejo nagize mpaguruke ndavuga ngo reka nifate nk'umushitsi kumva nk'ubwoba kumva nk'isana ahantu mutamenyereye ariko iranze mureke mvuge vuga n'ukuri niba hari ikimana Yaravuze ku buzima bwacu hagarara ku musozi
ateguye kutubwiriza uyu munsi mwambika imbaraga ntiyikoreshe ahubwo akoreshwe n'umwuka wera muhindura impanda umuvugiremo data urangururire mu kanwa ke kugira ngo aba bose bari hano bakumenye kugira ngo aba bose bari hano bumve ijwi ryawe bongere bahindukire bongere baguhindukire bakumenye ngakomeza ubane natwe twebwe twese urakoze kuko ubyumvishe mu izina ryawe Yesu amen mukomere ijambo ry'Imana A mighty hand clap for the word of God. dusome ijambo ry'Imana mu rwandiko Paulo yandikiye abigalatiya We're going to read in Galatians, urwandiko Paulo yandikiye abigalatiya ni ibice 4 the letter that Paul wrote to Galatians, chapter 4. tuvuze ko ari ibice 4 n'umurongo wa 4 Chapter 4, verses 4. aravuze ngo maze igihe gikwiriye gisohoye But when the fulfillness of time had come, Imana yohereza umwana wayo God sent his son wabyawe n'umugore that was born kandi by wavutse atwarwa n'amategeko but was born by law ngo acungure abatwarwa nayo to redeem those that are led by him, biduheshe that will give us guhinduka abana b'Imana to be adopted by God. Luka tumwa bwiza kuko bwanditswe na Luka We're going to read in Luke, ibice ni 24 chapter 24, umurongo wa 22 verses 22. none abagore In addition, some of our women, bo muri twe badutangaje some of our women have amazed us kuko bazindutse bajya mu gituro because they went to the tomb tibahasanga intumbi ye and they didn't find his body. nuko baraza batubwira ko And then they came to tell us babonekewe n'abamarayika that they had a vision of angels bakababwira ko ari muzima and told them that he's alive. kandi bamwe mu bari bari kumwe nawe natwe And some of these women said bagiye ku gituro basanga they ari went kubiri to the tomb and they found nothing was uko abagore batubwiye what these women told us, ariko we ntibamubonye but they didn't see him. mwakira ijambo ry'Imana May you receive the word of God. dushima Imana yongeye kuduha kandi uyu mugoroba We thank the Almighty that has given us another chance in this evening. iyi pasaka navuga ngo nayigizemo umugisha I would say that I was blessed during this Easter kuko twayibonyemo umwanya wo kuganira ijambo ry'Imana because we got time to share the word of God. ku wa kabiri hari abo twari kumwe On Tuesday, I was with some people turimo tuganira kuri pasaka talking about Easter, no ku wa gatatu and on Wednesday, n'ejo ku wa gatanu rero twari hano and yesterday on Friday we was n'uyu here, munsi kandi and then today. Imana ishimwe We thank God for that. ngarutse nanone kandi nkomeza gushimira abayumbe And I'm going to thank again the intercessors badutekerejeho that thought about us, babona yuko tugomba kubana muri iyi minsi ya and pasaka they saw it was necessary to be with them during Imana this Easter. idakenerwa yo mu ijuru ibaheze umugisha May God bless you. kandi turabakunda And we love you so much. kandi turi kumwe And we are with you. dushimiye mwene data kubw'ijambo yatugejejeho wabanje I thank my brother for the word that he has fed us, namwe mwaririmbye mwese and everybody that was singing, imirimo yose mwakoze for everyone with what they have done. Imana ibaha umugisha May the Almighty bless you. gusirimba ndabikunda I love dancing, ariko sindasirimba but I haven't danced yet. ndigishagasha I can dance. I have no ndengeza rhythm. ukuguru kukaremera When I lift my hand, Rero- my leg is heavy, kabireka so I just leave it. ariko si uko ntabanezerewe umutima But it doesn't mean I'm not blessed in the mba heart. mba nishimye cyane
I'm always happy. amen Amen. gusa njye hari ukuntu ntandukanye n'abandi I'm just a little bit different from bo njye others sikunda kubwira abantu ngo nimunkunde nimuntegere nimunumve because I'm not good at receiving nimugire attention gutya or telling people to do this and that. n'amakomantere azamuzamura amaboko And comment to lift hands or imana yoyaca mutazamuye God is going to remove your hands in case you don't do it. imana ntishinzwe guca amaboko God cannot do that. tamana ica amaboko God cannot cut anybody's hands, ahubwo irema amaboko but he creates them. mu nshingano z'imana ntibirimo In his job that doesn't exist. kandi ndashobora guceceka ntarimo yazamura wenda Maybe I might not say umuvugabutumwa something. yabukomojeho bukeya The preacher said it. kuramya imana ni isomo rirerire Praising God is a very waramya big imana uri mu lesson. modoka You can praise in the car. waramya imana wicaye You can praise while waramya imana sitting. ugenda You can praise n'ahandi walking n'ibindi and other things you can do. amen Amen. mureke mbabwire gutya I'm going to tell you wewe this. koresha impano yawe You just use ya your mpano talent. yawe Your talent izagukonekita will connect you n'abantu with people. Yeah. wewe vuga Just wake up. wewe ririmba Just sing. wewe senga Just pray. ibindi birikora And the rest shall be Yego. done. niko bigenda That's how it works. ibindi birikora The rest will be done. amen Amen. ibindi biza byikora Yeah. zanumva It will n'abamwe be done banahaguruka I even listen to ngo some who stand. mwandakariye Or you guys are mad wenda at n'umushitsi me. niyakinaza cyangwa se wenda ngo mwandakariye You guys are mad at twebwe na bamwe me. bavuga ngo mufite umushiha Or you're ariko ayo angry. magambo ndayanga mana yanje si These umushiha words- kandi uje gute kurakara kandi kuje gute wowe vuga ijambo ry'imana Just wewe say the word of wewe God. turirimbisha Just sing for wowe us. niba ari ugusenga If udusengesha praying, pray. hanyuma And then after, yamana ikurimo the God that is wa in you, mwuka ukurimo the spirit that is za in you, mbaraga z'imana the zikurimo power that you have in you, ziratuatira is gonna attract us. ziradukogota Us. kwega Gonna attract us, ibintu bikikora and things are gonna be done by themselves automatic automatically. wacu cyubahiro. Let's praise God. haleluya Amen. biza byikora automatic It will be done by itself. uyu munsi rero So today, natekereje ko tuganira ibihe I've thought that we're going to talk about time. umuyobozi wa gahunda yampaye umwanya They've given me time. aze rwose nubona ngiye kurenza nk'igihe If you see that I'm gonna use too much uze time, rwose kungira ukuntu sinyare ndabibona just give me signals. I will stop. amen Amen. haleluya Hallelujah. uze kubimenyesha ariko wampaye igihe ntabwo ari kigufi Yeah, but he gave me enough time. kandi imana iguha umugisha And may God bless you. ndabashimiye rero kuko umunsi w'ejo twabanye So I thank you that I was with you nabonye yesterday. muhaye mwumva ijambo ry'imana I was observing and you guys were kandi listening. nabonye mukunze ijambo And I ry'imana saw that you love the word of God. niyo mpamvu n'uyu munsi That's why even today, ndakora nitonze I will go slower. ndakora nk'umwarimu I will do as a teacher kugira ngo turusheho kumva ijambo so we ry'imana can understand the word of God. amen Amen. ndetse hari aho tugenda rimwe na rimwe And sometimes bakanabaza n'ibibazo you guys can ask questions. ugaheza abantu umwanya Give people time abantu bakabaza so people can ask questions. sinzi uwo mwanya bishobora kutaboneka Maybe today is not going ariko to be abantu the day, barushaho gusobanukirwa but we do that for people to understand no kumva ijambo ry'imana and to listen and understand the word of God. haleluya Hallelujah. haleluya Hallelujah. no kumva ijambo ry'imana And to listen to the word of God. hanyuma ejo imana nituheza umwanya So, and tomorrow, if God enables nimba us, yesu atagarutse mu yandi masaha cyangwa se atagarutse nijoro if He doesn't come back in the night, tuzaganira ku muzuko we're going to talk about the resurrection. cyane cyane iyi teme baduhaye tuzayiganira With hejuru the theme that they gave us, we're going to talk about ariko it tomorrow. zanakomeza no ku ijambo muzabaririmba But again, I'm going to talk about the word I've been singing sinzamenya about. uko barikoresha I haven't known how to use the word. baravuga ngo yohana ararira They said Jonah cried ngo arizwa yuko ngo habuze ubumbura igitabo ngo arizwa yuko habuze ubumbura igitabo and she cried because no one was able to izo open nuba the book. bapendekeza ngo bareba ngo abari mu isi That means this ngo in ni the world, kuzimu na hehe hose ngo babura uwabumbura ico gitabo they couldn't find somebody to open the ngo book. habuze uwakibumbura And when they failed to find someone to do that, yohana ararira Jonah cried. wakirira
And when he cried, ngo humva ijwi rimubwira ngo wirira Yohana and he listened to the voice that said, ngo don't dore itare cry. yo mu muryango wa Yuda You are from the Judas wahawe family. kumbura kiriya gitabo We're gonna get somebody to open the ngo no book kumenagura ibimenyetso bikirimo. and to find the signs in it. Mureke mbabwire I'm going to tell you something. ubwo buhanuzi ntiburasohora, The prophecy is not yet ayo out. magambo ntarasohora, Those words are not yet out. ayo magambo ntarava. They haven't been Ntabwo fulfilled. tuyakoresha igihe cya Pasaka. We don't use them during the Oya, Easter time. igitabo No. n'ubu tikirabumburwa, Even the book hasn't been opened. kiracyabitse It's still kept. tikirabumburwa. It's not yet opened. Reka mbivuge bukeya. I'm going to talk about a little bit. Byanditse hariya mu gice cya gatandatu cy'ibyahishuriwe Yohana. It's written on chapter 6. Kiriya gitabo bakiga, Those who study about this book, Imana yabwiye Yohana God told Jonah, ngo wandike ibyo ubona. just write what you Aho ni mu see. gice cya mbere, wandike ibyo ubona. Write what you see. Mu gice cya kabiri n'icya gatatu aramubwira ngo wandike ibiriho. On the second and third, write what exists. Ibyo yamubwiye ngo wandike ibyo ubona When they told him to write what he ni sees, Kristo yari abonye. that was Christ that he saw. Yohana yamuherutse wa munsi apfuye azutse, Jonah saw him when he died and Agiye mu resurrected, ijuru. when he was going to heaven. noneho agarutse amubonekeye. And again, when he appeared Oh, to him, haleluya. hallelujah, Yohana aratangara, he was surprised. Yohana biramurenga, He was surprised. aramubwira rero ngo wandike ibyo ubona. So he told him to write what Ni he Kristo sees. yari abonye. That was Christ he saw. Aramubwira ngo wandike ibiriho. Write what exists. Nari amatora arindwi yo muri Efeso arimo abwira ngo yandikire. Talking about the Ephesians. Ibindi bikurikira aramubwira ngo wandike n'ibizakurikiraho. The following told him to write what will Rero follow. uhereye ku gice cya kane ukageza ku gice cya 19 umurongo wa 4, So from 4, ariya magambo ntatureba twebwe those k'itorero. words has nothing to do with Ariya us. magambo azaba itorero ryarazamutse. Those words will happen when the Itorero church will go to rizongera heaven. kandi kugaruka. When the church comes back, Uhereye nko ku gice cya 5 19 igice cya 5 Like from uzongera verse kandi 5, bikavugwaho. they talk about it again. Ariko biriya bice bindi ntibitureba, But the other ones don't concern us. bizaba kuba zasigara impanda It y'abana. will happen when the trumpet comes. Icyarije Yohana rero ni ikihe? So what made him cry? Icyamurijije What made him ni cry? kiriya gitabo It was the book cyarimo kiriya bimenyetso birindwi. that had the 7 Habura signs. uwabimena. So he couldn't find somebody Yohana to arize open rero it. ahumurizwa amubwira kuko Kristo So when he cried, he ahawe was confronted kumenyagura biriya bimenyetso biri muri kiriya gitabo. to find the signs. Biriya ni ibyago bizasukwa kuba zasigara ku isi. Those are the horrible things that are going to Itorero- happen to people itorero ryaragiye. that will stay when Niho hari haboneka people are ifarashi going to heaven. y'umukara, haboneka ifarashi y'umukara, The black donkey, ifarashi y'umukara, the black horse, ifarashi y'igitare igajutse, ifarashi y'umutuku. the red one. Biriya bimenyetso bizaba Those signs will happen itorero ryaragiye. after the church Yohana has gone. icyamurijije rero So what made him ashaka cry? kureba He wants to see ibizakurikiraho what will bazasigara. happen after. Ibizaba uzamena kiriya gitabo uzasukaho ibyago kuba zasigara ku isi. Those that are going to happen to those who will stay after the church has. Ahumurizwa amubwira ngo Yesu intare mu muryango wa Yuda So he told him, yaranesheje. our God has won. Amen. Amen. Mu yandi magambo In other words, buriya buhanuzi ntiburasohora that prophecy isn't kandi fulfilled yet. ntibuzanadusohoreraho And it won't be fulfilled with us. keretse uzasigara. Maybe if you're not going to heaven. Ariko uzajyana n'itorero But those that will go with the church, kibitureba. it has nothing to do Biriya with us. bimenyetso si ibyacu, It's not buriya buhanuzi ours. The ntiburasohora, prophecy isn't fulfilled yet. buracyabitse. It's still kept. Amen. Amen. Birumvikanye? Does it make sense? Yego. Rero mu magambo ndaza kuyavugaho ariko sinsoze no tuzakomereza. I will say a little bit about it. Tuzakomoza kugaruka kwa Kristo. Tomorrow we're going to talk about the coming back of Christ. Ubu abantu benshi These days, many people, bakunze amagambo kubwiriza wenda cyangwa se baruzi ibindi bijyanye n'amarangamutima yabo. they like preaching about what goes with their emotions. Nabyo ni byiza byashoboka It is also good. kugira ngo Imana izaguhindurira amateka, God will change your situation. uzabona viza ujye hanze, You get a visa and go abroad. uzaba utya na gutya. You'll be this and this. Byashoboka, ibyo ni inyigisho That is possible, and ariko that's, izo ni za rusange but that's a general. n'abapagani barabikorerwa. Even pagans use these things. Ugiye ku kibuga cy'indege If you go on the si airport, abarokore gusa, si abakristo baburira it's indege, not only Christians that are getting n'abapagani planes. ko barurira indege, Even those that are not si saved. abakristo gusa
n'abakorerwa amakwe It's not only the Christians that are getting married, barakora amakwe even those that are si saved. abakristo gusa batunze It's imodoka not only Christians that have cars, n'abapagani batunze imodoka even those that are not saved si have cars. abakristo babaye mu mazu meza It's not only Christians that have good n'abapagani houses, bafite amazu meza even those that are unsaved rero have good kumpanurira ngo houses. uzabona inzu So you to tell me that I will get a n'umupagani house, udahanura wazayibona even that that isn't saved is going to get a kumbwira ngo house. uzabona imodoka To tell me that I will get a muri car, atagira ngo yabikozeho I think he talked kubona about it. imodoka ni ugukora Buying a car is working. uzaryama buce mu gitondo uri kuryamye ngo uzabona imodoka How are you expect to Imodoka sleep iyo and get a car uzakora the next day? uzayibona. If you work hard, you're going to get the car. kubona visa upfa kuba ufite indangamuntu cyangwa se ikikuranga uzabona visa Talking about the visa, if you Ibyo have ni the ID and the bitoya. passport, you can get a ariko visa. Pawulo aravuga But Paul says, uwirata those who Yirate cherish Yesu. themselves should cherish themselves in oh Christ. haleluya Hallelujah. uwirata Those who cherish themselves, yirate Yesu they should cherish yirate Christ. Yesu They should cherish Christ. ibindi byose And the rest ni rusange shall be added to them. ibindi byose The rest ni rusange is normal things. ariko dufite icyo turusha abandi But we have something we have more profitable than Hallelujah. others. Amen. ni ko umuririmbyi yaririmbye That's how the singer says. yaravuze ngo hariho abakurushije amajyambere There are those who are better than you in technology, ariko aya Yesu but with Christ, aya Yesu with Christ, aya Yesu with Christ, aya Yesu with Christ niyahebuje is the best one. oh haleluya Hallelujah. aya Yesu With Christ niyahebuje is the best one. amen Amen. rero natekereje ko tuganira ibihe 9 bigize bibiliya So I'm going to talk about the 9 times. bwena naza All kuvuga ages. nihuta kubera umwanya I will just pass by because we ariko don't have enough turaganira time. ibihe 9 bigize bibiliya We're going to talk about 9 ages. ibihe Ages or no time. mu buzima busanzwe ibihe bigenda bisimburana In a normal time, they keep replacing each other. hari igihe cy'amanywa There is daytime, hari n'igihe cy'ijoro there is nighttime. ariko buriya amanywa n'ijoro reka nakukavuge But day and night, buriya biza bivugana they wumva communicate. ubuhanga bw'imana buriya ijoro amanywa Daylight, iyo amasaha 12 ageze after 12 hours, abwira ijoro ngo amasaha yangiye kuyobora it arangiye tells the night that my day is done. ngahe nawe komereza So just continue from here. byageze saa 11 za mu gitondo When it's 5 in the morning, umwijima ukabwira amanywa ati ngewe ibyanjye the birarangiye darkness tells the light, Nawe oh, my job komereza. is done. Continue from here. ubwo ni ubumana bw'imana That's God is. ariko ico ni will. igihe But that's time. hari n'igihe cyo kuvuka There's time to be born. hari n'igihe cyo gupfa There is time to die. hari igihe cyo kubaka There is time to build hari igihe cyo gusenya and time to destroy. hari igihe cy'izuba There is time of the hari sunshine. n'igihe cy'imvura There is time of the rain. ibyo ni ibihe Those are ages ibyo ni ibihe and times. ariko reka tuganire ibihe bya bibiliya But we're going to talk about the ibihe ages bya of the bibiliya Bible. nabyo The ages of the harimo Bible, ibihe 9 there are 9 times or igihe ages. cya mbere The first one ni igihe kitagira icyaha is the place with no sin. igihe kitagira icyaha The time with no sin. kubera umwanya ndagenda mpinaho Because of time, I will just make shortcuts with it. satani The devil, babikomeje mwagiye mubigarukaho murabizi ko yari umumarayika mu you ijuru guys know that he was an angel. niwe wari in ushinzwe heaven. kuramya no It guhimbaza was the praise and worship kandi leader. satani yari azi kuririmba cyane And he knew how to sing. yagiraga amajwi 18 He had 14 voices. yari azi kuririmba He knew how to sing. niyo mpamvu akenshi akunda no kurwanya abaririmbyi That's why many times he's always troubling the singers. nagize umugisha wo kwiga indirimbo When I had the chance to learn igihe the kirekire songs, I masomo had a long nigamo time. nizemo n'indirimbo The school inzu that I ubwiza took would bw'indirimbo sing. nzi ko indirimbo ziteye I nzi knew uko the indirimbo goodness of the songs and how to sing. nzi uko indirimbo Yeah. satani rero yaririmbaga amajwi 12 hafi amajwi 12 yaririmbaga Satan used to sing 12. yari azi Voices. kuririmba He knew how to sing. yari azi kuririmba He really knew how niwe wari to sing. ushinzwe umurimo wo kuramya no guhimbaza mu ijuru He had the responsibility to ubu praise niwe and murimo worship. yakoraga yitwa rusuferi His name was Lucifer, bisobanura ngo ni umwami w'umuco utwara umuco cyangwa se umwami w'umuco the cyangwa se king of umuco light. That's what he meant. uko niko yari ameze satani That's how he ariko was. aza kugwa murabizi So he fell short from God. aramanuka He came down. aza mu isi He came to earth. aramanuka He came down. ajya munsi y'isi And he went underground the earth. nyuma yabwo After that, imana itwikiriza isi amazi God covered the world with water.
kuko satani niwe waguye mbere y'uko umuntu agwa. Because the devil fell before a Imana person fell. itwikiriza isi amazi. So God covered the world with water. Umwuka w'Imana bose babiri, umwuka w'Imana ngo urarira isi. The Spirit of God covered the world. Ariko hari inyigisho zazivuga ngo There are some preachings that isi say satani yararimo, the world that the devil lived cyangwa se in, ijuru satani yabagamo, or the heaven that the devil lived in, iyi isi yabaga mu isi it is this world that we're living in today. yitwaga Adeni, It was called Eden. yabaga mu isi satani. He used to live on earth. Aramanuka, He went down. isi Imana itwikiriza amazi. God covered the world with water. The earth. Amakomantere azavuga ngo The comments, ngo the umwuka documentaries, warariraga isi, the spirit that used to wahora protect the gutaka earth. ngongera kandi ugarurire yasi, He used to cry that bring ongera back the kandi world. ugarurire yasi. Bring back this Imana word. irayigarura, And God brought it back. irema ibyari mu isi byose. And he created the creatures. Ayo makuru yose murayazi. You know all the stories. Ku munsi wa gatandatu irema umuntu, On the 6th day, he made a person. iravuga ngo tumureme mu shusho yacu. And he said, I'm going to make him on my image. Imana imaze kurema umuntu, After creating a imuha person, ubutware he babivuze gave him the power, bwo gutegeka ibintu the byose authority to lead everything, no kubyita amazina, all the creatures and to name them. ndetse iza kumuremera n'umufasha. And then created a Ayo helper. makuru murayazi. You know all this news. Imana ibonye afite irungu, After seeing Adamu. that he was lonely, Adam, Bibiliya ntizigaragaza igihe yabaye wenyine, the Bible doesn't show the time he Ariko was ngo abona exactly afite alone. irungu, But he saw that he was lonely, amuremera umufasha. and he decided to create a helper. Imana amubwira ngo Adamu mwita amazina. He told Adam to name. Adamu niwe the wise helper. Eva amazina, Adam is the one who named kubera Eva, ibineza Eva. neza z'uko abonye umugore, The fact that he was happy to kubera get a ibineza neza helper, y'uko abonye inshuti magara. the fact that he had got a best Aburahamu friend. aravugishwa Adamu, So Abraham told to aravuga Adam, ngo urakara ko mu mara yanjye. he said, you are the... Aravuga ngo ni igitanga aravuga ngo urakara ko mu mara yanjye, And he called him all these sweet names. urakagufwa ko mu magufwa yanjye. You are the bone of my bones. Ariko yaramuvuza, ariko arafite irungu koko. He was really lonely. Arangije After, Bibiliya avuga ngo niyo mpamvu the Bible says it is the reason. wazasiga se akabana. Mureke mbabazi, sinzi uko muzabaza I'm going basezeranya to ask bakavuga. you. Ninde uzusiga hagati y'umuhungu n'umukobwa, ninde uzusiga ababyeyi? Between the girl and the woman who leaves their parents Hey, is the boy. umuhungu niwe uzusiga, azasiga se na nyina, The boy will leave abane his n'umugore family w'akarambata. just to live with a helper forever. Yeah. Ese twabisobanura gute? How can we explain that? Twavuga ngo umuhungu ntagomba kuzasubira kwa nyina kurya kandi Can we not yarahavuye. say that the guy is not supposed to go back to his family to eat? Abagabo Yeah. ibyo I si mean, ushatse gutindaho. Arangije Imana imaze kumurema, imuheza ibintu byose byo muri Edeni. so he gave him the authority and everything that was in Iramubwira Eden, ngo, and told him, iyi mbuto, this fruit, iki giti byose this tree, urabyemerewe. you are allowed to Tuka everything, kirya. but don't eat this. Aburahamu ubwo buzima nako Adamu Adam, aba mu buzima butagira icyaha. he lived in this life without Mu sin. buzima yavuganaga n'Imana. In this life, he used to communicate Mu with buzima God. yasugwaga n'Imana. In the time he was Mu visited with buzima God. yari inshuti y'Imana. In the life where he was Mu a friend of buzima God. yagenderwaga n'Imana. In the time where he Mu was buzima visited by butari God. bufite icyaha. In the life that had no Ubuzima sin. butari bufite imiruho. The life that had Bwari no ubuzima burdens. bwiza. It was a very good life. Aba muri ubwo buzima. He lived that life. Ariko igihe kigeze, But when time came, bwa buzima bwikuramo. that life had an end. Wa mugore, The wife inzoka iramushuka. was tempted by the snake. Arya umuzoka iramuvuga ati wazirya ntaco waba. Just eat the fruit. Ayo makuru Nothing is going to siyatinda happen. murayasi. I'm not going to delay on that. Ariye imbuto She had the fruit ahaye na Adamu. and she gave the husband N'umugabo Adam. wiwe arariye. And the husband ate the fruit. Icyaha kiba kirinjiye. And then that's how sin entered. Imana ihanisha inzoka ibihano bine. So God punished the snake with 4 punishments. Ihanisha Adamu ibihano bine. Punished Adam with 4 punishments. Ihanisha Eva ibihano bine. And Eva with 4 punishments. Nta mwanya wo kubisubiramo. I will not repeat Reka vuga that. gusa ariko muri byose mu bihano bahanwe In all these punishments, bazavuga ngo ibya Adamu nibyo byabaye bibi kuruta ibindi. they say that Adam's punishments were Kuko worse Adamu baravuze ngo kubera iki icyaha ukoze because of the sin that Adam uzana did. isi umuvumo, uzana isi umuvumo, You bring burden to this world. uzarya wishyura ibyuya gututubikana kwawe, You will eat after your sweat. kandi mu butaka nimwo wavuye, And then from this soil that you came from, uzasubira mu bitaka wari wavuye. you
go back to the soil. umugore ntiyavuye mu butaka, The woman did not come from the soil. umugabo nawe wavuye mu butaka. The man is the one that came from the Umugore soil. ntiyavuye mu butaka. The woman did not come from the Umugore soil. yavuye mu muntu uhari, The wife came from the mu muntu existing wamaze kuboneka person. wabayeho. The existing person which Niyo was mpamvu Adam. bavuga ngo That's why they say, akenshi abagabo usanga aribo wa mugani baba intwari in cyane, many times, that's why men are heroes. cyangwa se reka gukoresha iri jambo, Or maybe let me niyo mpamvu paraphrase akenshi it. usanga abagabo akenshi rimwe na rimwe ntibatinya urupfu cyane gutambutsa abagore, batinya urupfu kuruta abagabo. That's why women are more scared of death than men. nuko bataturutse mu butaka. It's because they didn't come from the soil. Uko dusohotse hano hanze bagasanga umuntu baye bakubita, If we go out and we find they're beating a woman, ababyeyi borira, the parents would ntibazi cry. kakimuriza, They don't know why they're ntibazi crying. uwamukubise kwama They bari, don't know why the person is being ariko abagabo beaten. twotambuka. But they are more emotional and men are Ababyeyi less muzarebe, emotional. umubyeyi uzumubwira ngo tugende, mugiye kutemberera ahantu, You might tell a parent that we're going to travel somewhere, akisokoza, and then she will brush her hair, akireba, and she will look at herself, akagira gute, and then she will do all kurya these ni wa things. mubiri akunda. She just loves Uko her niko body. karemano yabo iteye. That's their character. Uko twebwe abagabo hano, We as men, abadamu muzarebe, aza kugira ngo wabonye runaka, atoya, women pay attention. wari wambaye ya myenda isa gutya. Did she wear the Ni same clothes? abahanga bazi kureba bene ibyo bintu, They're professional kuko ni in abanyamubiri seeing bakunda ibintu how by'umubiri. what the body looks like and what Bamaze they gukora wear. icyaha rero, So after sinning, babazaniye isi umuvumo. so after bringing bad into the Imana world, ibakura muri Edeni, God chased them out of Eden. urupfu ruba ruratangiye. And that's how death Ariko began. umwana w'umuntu But one son, yigeze kuba mu buzima butagira icyaha, they once lived in a life without ariko bwa sin. buzima burangira But that life came to an ari end uko umuntu akuwe muri Edeni. after they were being chased out of Icyo Eden. nahavuga ni iki? So what can I say about that? Iyo uri mu busabane n'Imana, If you are in a relationship with iyo uri mu God, buntu bw'Imana, if you are in the grace of God, uba uri muri Edeni. that means you are in Eden. Ariko iyo ukoze ibyaha, But if you sin, iyo ukoze ibyangwa n'Uwiteka, if you sin, ukurwa muri Edeni, you be chased away from Eden. ukagenda, And then you go ukava somewhere muri else. Edeni, And you go somewhere else. ukagenda. Mbere ko tuhatambuka, So before we pass on that topic, uri muri Edeni mu buryo bw'umwuka are you in Eden spiritually cyangwa wayirukanywemo? or you've been chased? Wibaze kandi wisubize. You should ask that question and answer yourself. Igihe cya kabiri The second time, age, ni igihe cyo kuyoborwa n'umutimanama. is the time to be led by your heart. Habaye igihe cyo kuyoborwa n'umutimanama. There was a time where people were led by their emotions. And Adamu na Eva bamaze kugwa muri Edeni, so after they've been chased out of Eden, batangira guhinga. they became Umuruho farmers, buraje. and there was Ubutaka tightness, buravumwa. and their soil was Abyara not. abahungu babiri. So he gave birth to two Abyara sons. Kayini na Abeli He murabizi. gave birth to Cain and Umwe Abel. aba umuhinzi undi aba umworozi. One was a farmer, another one was Baza a gutamba cattle. ibitambo bombi. So they gave a Igitambo sacrifice cya Abeli offering. kiremerwa icya Kayini nticyemerwa. One was accepted, another one was Kayini not. aza kugira ishyari, And Cain got jealous, ayica Abeli. and then he killed his brother. Imana isumbusha Adamu, So God ishumbusha Adamu Seti. was exchanged with Seth. Seti abyara Enoshi. Seth gave birth to Enosh. Enoshi abyara Kenani. Kenan gave, Kenani abyara Mahalaleli. they kept continuing. Mahalaleli abyara Yeredi. Yeah. Yeredi abyara Enoki. Bamaze kugera kuri Enoki, After reaching to Enoch, Enoki agendana n'Imana imyaka 365. Enoch went with God for 365. 365 years. Kandi ngira murabizi niyo minsi y'umwaka. And you know this is a period of 1 year. Umwaka ugira iminsi 365. 1 year has 365 days. Iyo habayeho birahinduka bukeya. And Ukwezi kwa sometimes kabiri it kwa changes gize because February is not a full month. Zashakaga kuvuga iki? What does this mean? Nuko umukirisitu